Dobro ti jutro. Opa, Regina. A, samba neka će Dobro vam krenuti. jutro iz veselog i rasplesanog Splita. Evo, Brazil ima svoje Brazilke, a mi naravno svoje Hrvatice. I treba li bolja pozivnica za doći na Maskenbal u Splitu? A dok drugi gradovi imaju onako karnevalsku povorku kao središnji dio karnevala, Split ima karneval ljubavi i plesa. Pa je možda najbolje da evo Salsa klub, Jakov nam je tu s nama, instruktor plesa, da nam kaže a što će se to plesati u Splitu ovih dana? Pa večeras odmah počinjemo sa plesnim radionicama salse ovdje u gradskoj vijećnici, odmah nakon toga imamo salsa party, sutra imamo plesne radionice za djecu, u petak imamo ovdje i modnu reviju pod maskama, u nedjelju imamo kubizmo na rivi i navečer tango i u utorak, na pokladni utorak imamo salsa, zumba, plesno ludilo na Voćnom trgu. Ali osim maškara, vidim ja, imamo mi i paškare u Splitu. A naravno, bit će veliki i bogat program i za djecu. Evo, prošle godine na rivi ih se okupilo oko 5000. Dubravka, kakav je plan ove godine? Već u nedjelju u 10 sati imamo predstavu za djecu pod nazivom Ljudi su isti, samo je smeće različito. Znači, educirat ćemo djecu o razvrstavanju otpada jer za Krnjokovac smo sami krivi. Da smo počeli na vrijeme ne bi se dogodilo ovo što je sada. Onda je nekako ovako, maske su nam u Splitu moderne i aktualne ne samo za vrijeme karnevala. A inače ovaj karneval dakle traje nekih 11 dana, bogat je program, 20-ak različitih manifestacija. Što je ono što će se na pokladni utorak događati? Evo, naše ludilo završava na pokladni utorak na čak 5 lokacija u gradu. Znači imamo za sve, za stare, za mlade, za sve ukuse, imamo različitih glazbenih stilova. Znači na Voćnom trgu je Latino party, na pijaci će Ante Keš, naš mestar od karnevala, imati koncert i Karnioke fest, mogu se svi maškarati i zapjevati. Na rivi smo proglasili opću opasnost, oni sviraju zajedno sa flash bandom i nakon toga je šećer za kraj, elektronska manifestacija, gotovo svi najjači splitski DJ na gatu Svetog Nikola ispred Lučke kapetanije, znači imamo elektroniku i nakon toga u centrala dovodimo iz Detroita 2 DJ-a, znači Terence Parker i Meračka do ranih jutarnjih sati. Znači, bit će veselo i rasplesano. Jedva smo ovako pod maskama prepoznali Marijanu Pivalicu iz turističke zajednice. Je li karneval onako jedna turistička pozivnica i mamac za goste da dođu u Split? Koliko ih je? Naravno da je, dobro jutro svima i evo čuli ste, zaista smo pripremili vrlo bogat program i što više reći nego pozvati sve da ponesu maske, ples i ljubav i dođite u Split na splitski karneval. Pa evo još jedna pozivnica plesna za kraj. Uz pozdrav iz Splita. Što misliš, koje su meni maske bile najljepše? Neću uopće... Mislim ove kvadratići, Kvadratići, sleđne peraje, a meni su paškare, psi maškare, paškarani. Dobro kad su tebi Paškare. paškare, a meni su inače zvončari vrhunac, odlično.